Tamang, Om di Tanak, Om di Spiritu Tabitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus datokau, Om iko ginaban kiningan, Om iko pisan di Spiritu Tabitua. Miampay no Diezu sa biabi. Tapi na ngabi, ano mga kundodoso, ngabi datokau, Om popotunda na di datokau sandi da mamalamay di katapatan tahom lati Tabitua. Mga kunzo, day di kiningan tabakas, Om day Diosu, oy tapinay ngabi. Doon ako midoso sa koso, id pamusaban ngabi ko. Om nipos ngabi ko, iduno inayman ko. Om iduno iaw ko na ngasan damimang. Maza dahasako, maza dahasako. Maza dahasako tagazokoso. Itinapogi na makinsiyan so di Mary. Iobitwa pointi hombus hahangay. Sa biyabi ditasab om sang tingabi. Om Diezu tapinay ngabi. Bayang matok dago. Day di Tuhan kiningan datoko. Kikosenan na dadi datoko ikiningan tabakas. Mamuhyong dadoso ngabi datoko, magawit datoko dahil kaposizon sa lajul. Amen. Tuhan kosyanayno. Tuhan kasihanay. Kristus kosyanayno. Kristus kasihanay. Tuhan kosyanayno. Tuhan kasihanay. Kano sumambayang. Oy kiningan, i maza da boss no, papapababas do tinaw tuhun, day diyaw sandi, id isok lahan ko'y mazan, panak no, sumambayang sikoy, do miyampay kapatakan, tasikap kozo. Om katumbazan togyot, umagab na da, ituhun ngavi Christian kuma, day di kalamazan ngavi, po'y ngimatu damikot. Mazadi Tuhan sa Jesus Kristus tanakno, imamamasi ang mamolinta miyampay diyaw. Idi kapisan di Spiritu Tabitua, kinoyngan montok so hihinaid, paiso kapupuson. Amen. Mambasan, mantadbu koduvo, dok kinaposwatan. Sa vevi ihuguan di tinumungan padre ngavi, omituhun ngavi penogi, pinapauang do kelatan, kumadoid kelatan. Minomit di sa vevi kaiman, kay kumikum di tinaw ngavi, o minamazamut di panamangazangan tagazo, inobituahan ni Tuhan, damontok daw sondi i Jerusalem. I Tuhan ikinoyngan, ditaki-aki ngavi diyoho, au tuminod panipawgad, day diyoho, napapapabal ngavi. Tunahizab isido, damanampasi dituhun ngavi daw, om kohaminan daw. Nganimangan diyoho asasabo, imagagawit ngavi da abal lo kinayngan. Nabazatan iziyoho di bos ngavi isido. Niman diyoho, iiyakay iprofeta ngavi isido. Gisom datowi na po na di, huminasu di kozo, ikahohodong di Tuhan. Do di Tuhun ngavi daw, do aiso na di, do po ng sob.
Tinutudan di sangot ngawi diho. It panamagazangan tagazo do kinaingan. Nuzas si tobon ngawi do Jerusalem. Tinutudan ni savyavi moligay di. Om numbak opo titikit di kihogo idi. Ina po natoto dis ngawi nga novit di Nebuchadnezzar da pinapasobong doy Babylon. Suminupu ziho di sido. Om di tanak kusay ngawi di sido. Do gisom do nakasavohi menguasa ipamalintahan do Persia. Ingka na do ingko do natuhok ibos di Tuhan. Inobos di sido minaza di Jeremiah. Gisom do tanaditi do kaun sikaw di kaundangan sabat daw. Gisom katahib po atu ngopod taon. Migit do sabat do paampus. Di tadaw ngawi do poin na pagun Omi di taon kumoiso di Cyrus Raja da Persia, da manuhuk di bos di Tuhan, inokopos maza di Jeremiah, nunsub di Tuhan, isinduvan di Cyrus Raja da Persia, da papahapus da kapoyhan, da papaintahang kozo, da papasunod di, da it patatangkop di pamalintahan di Sido. Itia oposon di Cyrus Raja de Persia. Tuhan ikinoingan do syurga. Nakapanak do goda savyavi di pamalintan di idtana. Nakapanu do goy sido. Da mama di sido. Da isok panamazangan tagazo. Id Jerusalem, id Juda. Isay no po ipaingamong Diyosu. Do savyavi di tuhun ngavi daw. Miyampay na da di sido, ikinoingan di sido. Patumbazay no isido, damugad tumakad. Ibos di Tuhan. Pohogoso idihaku sumukot at kabangku, nung auzo na mamondong diyaw. Itisan di bawang ngawi da Babylon, doyhon no minikaw, o miniad toko. Mamondom do Zion, doy kazu popla, ngawi ipainsuni doyho. Pinasabit da toko, isundatang ngawi da toko. Tudoy ho na dominuot da toko izyo ho. Imi na magakom ngavi da toko. Montok hozo ngavi. Imong mundo so ngavi da toko. Montok kahandasan. Hazay zikoy kaliho dominabos. Iso di hozo ngavi do Zion. Ingkuo toko na di kanu humozo, di hozo ngavi di Tuhan, doy di tanah song kusubuzan, nung hivan ku izyaw oy Jerusalem, pohogoso na ihongon vanan ku do kumukus. Pohogoso idihaku na sumukot at kabangku, nung auzo na mondong diyaw, nung auku na hogo ni Jerusalem, dapain hobi da savyavi kandasan ko.
Pembasan manta disuat di Sancti Paul dari Tuhun ngawe Efesus. Gumininavo da toko ikinaingan miampai da noikot no ginazo do ko ginavan da otahuod di isido miampai di kobinsianan daw. Ontok di paimpatay toko maza da doso ngawi da toko novit toko di sido da kaposizon miampai di Kristus. Maza i da grasya do natampasi ko, om tinungag toko miampai di sido, om minanak do toko do izunon miampai di sido do it surga, i di Kristus Jesus. Iti na po nga papakito do montok savyavi timpu do mikot, maza di kavosyan di sido, kumaday do toko do i di Kristus Jesus. Songko o kapupuavango di sido do id grasya. Tu mazai da grasya do natampasi ko. Maza do katumbazan. Okon ko maza do nununopo i Diosu sondi. Nga maza do iso titak mantad kinaingan. Okon ko maza do onunopo inaiman Diosu. Moy da aiso kanu magampa di kavosyan. Zotakaw na po nga kaladya tinanday do kinaingan. Navangun i di Kristus Jesus, da mamamasi di kaposizon tavasi. Ina pamusava na hay di sido, mantad di tinimpunon i, da paingkota ko, da magigizon di. Ibuos di Tuhan. Do pinatag di sido ita na tuntoy soon daw. Potitik o tumbasan di sido, do kikaposison sa laju. Kazan do dia oy Kristus, lajan ako buntukan sa laju. I Tuhan miampai Diosu. Pembahasan mantadia baltabas si Tobitua sinuat di John. Binobos i Jesus dai di Nicodemus. Mositi kakaton papain sabat i tanak do Tuhun. Miaga di Moses do miningkakat papain sabat di Wuhan no Tagazo do doyho id kotagisan. Moy do patitikid i otumbazan nga kikoposizon sa lajul no da idisido. O gumininabo kozo do pamagunan o kiningan do pinapatak di disido i tanak tontoison daw. Moy do patitikid Tuhun i otumbazan i disido. Do aw na da at tagak nga kikaposizon sa lajul da. Tu pinawgad da kiningan i tanak daw doid pamagunan. Do okon ko mangukum do pamagunan nga moy do maza disido do atampasin na da o pamagunan. Aiso i tongosanguhon
I otumbazan idisido do okum. Nga isay no po I mada do otumbazan nga okum no. No kum no tu minada isido do otumbazan do idingan di tanak tontoison do kiningan. Id impon nga biditino do paukumon I ukum. Do sundong patu do nakoikot do id pamagunan I tanabaw. Nga nakapapakito o tuhon ngabi do mamihi do iziho do tatubong po I tanabaw. Tukayman ngabi diho na po nga alat. Toto tapot no, patitikid I mimang do kahasa nga abazatan di tanabaw. Madihiw di tuo sizan do paintahang ikayman ngabi daw. Nga inapatuhon I magigizon tumanod do katapatan nga mintahang do tanabaw. Moy do atahang na dikozo do okito do nununo po iman disido nga man id kinaingan. Iyabal tabasi di Tuhan. Pinay ko ngabi. Id minggo kaapat, id timpu do kapanagitan iti. I kamazon, teko hovon toko do. Letare Sunday. Kamazon, rejoice Sunday. Unsiko. Jadi, pakita ko, napaimpakaizo do vestment. Okon ko, ping nga I kamazon toko do rose. Ano gya boss do toko do botik do rose. Na dito pinay ko ngabi, ipambasan ngabi tadaw bay no. Mugavit do toko day pamusaban, meditation do toko do. No kwa to onsiko, teko munsiko toko. Onsiko toko sabab I Jesus idabal tabasi, minabos isido. Gumuni na po kozo do pamagunan o kiningan do pinapatak di disido itanak tontoison daw. Moy dapat itikid tuhon I otumbazan I disido do aw na da atagak nga kikaposizon salajul. Dadi itino sabab to pinay ko ngabi do konsikan do toko. Amid katapatan, ikiningan guminabaw do takaw kozo. Amid kaginabahan disido, aiso, kapupuson. Ang paintahang iti, tapinay ko ngabi, Bible do takaw sandi do. Kaginabahan disido, paintihambus. Amid tinada, iigitan do takaw. Tundundo do patumbazan do toko. Na dito pinay ko ngabi, kamazon do sa palo tayo halfway toko no, dahil pamanan toko, dahil timpu do kapanagitan diti. Amid kaun suban, umanda toko, do mamano diti pokyanuan do panabazangan do toko. Tongob, manta do doso ngabi do toko. Pavakason I kapaposizo do toko, teko ikamazon toko do spiritual life. Mazana diti tohu do toigi do spiritual exercise. Sumambayang, magkuasa o manahod. Tadi iti spiritual exercise o kon kono po do ikamazon do montok self-discipline. Katapi id kapasadiaan do toko damanay mo di Jesus. Ikiningan, id kapasizon do toko. Hovon toko disido. Ahapon toko do papavakas. Ipinggisaman, teko i-commitment do toko.
Dadi tapinay ko nga bi, reality na po dato ko nga, sabi abito ko na podso. Kani? Dadi, katapi ikatumbazan to ko, kumadi Jesus na po nga, miyaga ko zo do gabulan to ko. Kamazan ko na po nga, auto ko sangko man papanaw, exercise. Kibada ti dato ko, di aw paduli, don't mind. Mugad sambayang, ontok tadaw minggu. Tay ko, itadaw panuan, do panabazangan, dato ko. Nagi, ikamazon do intangan to ko, ano ipakinuan do panabazangan kumanda to ko, magkuwasa. Tay ko, penance. Tadi kiba dati dato ko do otohwod. Kumada panabazangan. Kuma di tengah kuangan, di tengah musikin. Nagi manak to ko da timpo kapanampuanan dato ko. Montok no da panabazangan. Tetapi untuk na po dati kiba do penuan. Tay ko tumanod ko no po nung kiba do kapayhan minsud to ko nagi. Tadi sa mono kiba di pahisakon to ko katumbazan to ko. Habi na ko za ginumuan in public. Sabab kiba da ko sizan dato ko da kita da tuhun. Kiba dati mabos opyumanan dato ko. Kiba dati dato ko, kiba nagi kada to ko no kunan to ko. Katapi kapanaw nangko dandi dato ko ni. Moy do atay mo to ko. Dovokon, tay ko, id community na to ko. Tadi tapi pinay ko nga bi, migadi na boss ko ditino, migadi ni Nicodemus, inongaw to ko, id pambasan di abal tabasi, tadaw bay no. Kiba daw piagahan da to ko di Nicodemus. Abasi isido, sanguhon da tuhon Pharisee, nagi, mangingia, tay ko, ketua da Yahudi. Isida na pa nga mangingia. Muntok da katumbazan da Yahudi. Kaya kalati isida nuno kamazon da undang-undang tay ko Torah tay ko kamazon da katumbazan da Yahudi. Katapi kiba da okwangan isida day kapasizon disida. Mintutun isida da kiningan, katapi kibado ko sizan disida. Kibado koy kumikuman disida. Sabab no do sizan disida do ko kita di bangsa sandi daw sandi. Kiba nagi do kapiduvan da ginabo disida. Jadi tapi naik ko ngabi. Kiba dati dato ko do kigab ko za da mintutun magium di Jesus id kapasizon dato ko mangindasom da ko tumazan dato ko nga sabab no kiba da ko sizan kiba da kapiduvan da ginabo samono sabab sizan to ko atagak da status tay ko popularity dato ko. Ino do kiba di katahab dato ko da manaymo di Kristus, manaymo di abal tabasi di sido. Walaupun da magyum to ko di sido, mintutun to ko di sido. Tadi migadi Nicodemus, pahisakon to ko i-identity dato ko.
Nicodemus minayso mo di kiningan. Jesus di ontok tatubong no. Nadi kay ho isido Jesus na po nga ituhon da tabasi. Isido ikiningan. Dadi mazano id abal tabasi diti. Kapyuman takaw da ano i tindakan da takaw. Teko ano i context the gospel da tadaw bayno. Papondam da takaw manak takaw da kapaingatan muntok na da takaw sandi tapinay ko ngabi. Hadi i spiritu itinak kumanda takaw. Maza no di Jesus i kinadaan di sido. Kinapatazon kinatungagan di sido. Manak datakaw da kaposisyon. Dadi mazano di mystery Paskah diti. Onwan takaw da kaposisyon kababago. O mazano di spiritu tabitwa diti. Ayon baguvan takaw di sido. Habi na kozo da kaposisyon da takaw. Dadi kano takaw da kabakasan. Kompunan nagi i kamazan takaw da healing. Mazano i ano itaymon takaw ano i pinatak di kiningan kumanda takaw. Espiritu di sido. Nadita pinay ko ngabi. O kita takaw nagi id gospel iabal tabasi tanabay na. Paingko ikiningan dami na magganap. Perjanjian lama. Ingko ikiningan iongaw takaw. Mositi kakaton papain sabat itanak datuhon. Miyaga di Moses da minangakat papain sabat di buhanut tagazo da doyho id katagisan. Moy da patitikid itumbazan nga kikaposizon sa lajol na da idisido. Dari ondam takaw isalip di Jesus. Isido sandi painggini dayho. Manak takaw da kahansanan. Manak takaw da kasadaran. Sebab isa takaw tuhun tamad. Napano da kamungkangan. Napano da dosa. Jadi mintang takaw salip di Jesus. Dayhono kano takaw do iso iparubahan da ginabo. Sebab apimanan takaw ano iniman teko ipinapakita di Jesus kumanda takaw. Gisam na do napatay isido. Painggini isido salip. Sabab no, do kapunabusan do so nga bidotakaw. Minanak na takaw do kaposizon kababago. Tadi ano ka di Sancti Paul? Gumininabo do takaw ikiningan. Miyampay do noikot na ginazo o kaginavan do otohwod di isido miyampay di kabinsyanan daw. Dadi maza di sacrifice di kiningan kumanda takaw. Nga din ang boss ko ditino tapi na ko ngabi minatay isido. Montok da takaw, montok do kapon ng posizan do tuhon ngabi di isido. Dadi tapi na ko ngabi ingkuano i kapasadian da takaw. Dahil pamanan da timpo do kapanagitan diti. Painsa dia takaw nangko. Teka paingukab nangko ag ginaba da takaw. Damanay mo di Jesus. Ingkuwa ikapasadian da takaw daid kapanayman di sindo. Nadi iminggo-minggo nakatahib. Noon takaw da undang-undang.
Sebab binsamok toko, ikaw subanda binsamok toko kuma di Jesus. Doin vaguvan toko nada isido. Dari kanono, munsiko kalmazan do letare sande diti. Munsiko toko mika dituhun do Israel. Sebab on siko isiho do i Jesus minanak do kaposizon kababago. Isa toko ituhun do Israel kababago. Pasadian toko do kapanandakan do kalamazan tadaw tabito do Paska. Painsadia toko nada, painsadia iginabo do toko. Damunay mo isido, ayin vaguvan toko nada. Isido mo'y do onsikaw toko do mamalamay di kinatungagan di sido. Itadaw tabita do Paska. Iaw na ahaid mantad bayno. Tapinay ko ngabi, kanono, invaguvay toko, ikotumbazan da toko. Tumbazan so, idi so kiningan, itama tabakas, mononodo do taban om tana. Do sabyabi konunu, okito, om au okito. Tumbazan so, idi so Tuhan Jesus Kristus, itanak tantaison, nanak di kiningan, nanak ditama na paghuhus sa biyabi umul. Kiningan mantad kiningan. Tanabaw mantad tanabaw. Kiningan tatapot mantad kiningan tatapot. Nanak okon ko tinodo. Sompimion si miyampay ditama. Maza disido o sa biyabi do na todo. Montok datakaw tuhun ngabi. Montok kapamasizan datakaw. Suminondot isido mantad surga. Maza di spiritu tabitwa. Nadadi tuhun day di hahangay Mary. Nadadi datuhun. Montok sabab datakaw. Da nakapapak id salib. Da id sibo di Pontius Pilate. Nondo so isido do katazon nahobong. Tuminungag bago. Ontok di tadaw kumatoho. Id katanudan miyampay di buk do tungapitwa. Minsabat isido do id surga. Pinaikaw do idi abananan di tama. Mikot may bago isido. Id kapantugan. Damibisala di sangimpasi nangapatay. Kapamalintan daw ay samay kapupuson. Tumbasan so, ide spiritu tabitwa. Ituhan, mananak na kaposizon. Imuzu mantad ditama, ditanak. Imiyampay ditama, ditanak. Do sambaon, bontugon may. Inokabos, maza di profetang ngabi. Tumbasan so, iso Ecclesia tabitwa. Katolik apostolik. Mga kunso da iso kapodsuan. Montok di kapohyangan do dosong ngabi. Mamandadandad so, di katungagan di nangapatay. Di kaposizon di pamagunan domikot. Amen. Aiso ido gontob di ko ginaban to tusu do kiningan. Poingan da toko do ontok kuma toko do disido miyampay do katumbazan. Kanono pogi minsamok disido do poin hansan o ginabo do toko. Sisimba na po do toko nga oy Tuhan tempo sizono ituhun nungabi. Oy Tuhan tempo sizono ituhun nungabi. Do
Do ada di noda o eklesia, do i sakramentum tetepot, do ko ginavan om katapatan, do kinaingan do idvinon. Kanauno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, posisyono ituhon no ngabi. Do kito noda, di momimi doso ngavi, o kahingasan maza di kapohyangan do kinaingan, do it sakramentum do kapangukunan. Kanauno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, posisyono ituhon no Do abuan nada do timpu kapagkadasan diti, o ginavo do tuhun ngavi, do kuma do itpibabasan om kaposison, om do mogiduan do pisangadan om kapatazon. Kanauno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, posisyono ituhon no ngabi. Montok di tuhun ngavi, inong sinduahan, om nangakahangas, mantadno do nakatalungku izyoho, do ingganan na do kinaingan, ikondasan diyoho. Kanauno sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, posisyono ituhon no ngabi. Do o iyum nada o lahan di kivaza, montok do kapanakadungan, di nangotong kasipan do dada. Kanauno sumambayang do di Tuhan. Oy Oy Tuhan, posisyono ituhon no ngabi. Sumambayang tokaw, montok diyoho, isumakit, miampay tolo, COVID kapadang sisam, do maza do sakaday do dakutul ngavi diyoho, nos ngavi, paganakan om kinauvangan ngavi diyoho, do ovid na da izyoho, do idkovasian, do dumapus, dititimpu, do kasusan. Kanauno sumambayang do di Tuhan. Oy Oy Tuhan, Tuhan, posisyono ituhon no ngabi. Kanauno mikot da di Sancti Maria, tina da tokaw, mukyanu da sido da manampung da tokaw, kuma di tanak da sido, ituhan da tokaw, Jesus Christus, miyampay sumambayang. Ave Maria, napuano kada grasya, miyampay diyaw ikinaingan, obito ako itanga dosa biabitondu. Om obitwa itu va di tinanu Jesus. Sancti Maria tina di kinaingan. Pakinsianay si koy tutuhun ngavi momimidoso. Lababay no umantok jam nakapatason sa. Amen. Oy Ama, opiu hitanan no do papahanat dinohongon no do manampasi dagay di ontok timpu ngabi do kamungkangan sikoy. Manong katahuad sikoy di pogi diaw di sontop pabosyan no. Amokin siyan sikoy do otuhuk na da ihizap dagay do kiva do katuhidan do id kaposizon sa. Mazali Kristus Tuhan sa. Amen.
Azo kono Tuhan kiningan da sabi pipinangun tumaza da kabosyan nakatay mo si kay dilaw ti takon sa diyaw. Tubaditana kaladya dahongon nga bidatinaw tuhun dumadimay iti montok dagay dilaw ti do kaposizon. Azo kana Tuhan kiningan do sabi pipinangun tumaza do kabosyan nakatay mo si kay dihing anggur takon sa diyaw. Tupadi guwas anggur kaladya dahongon nga bidatinaw tuhun. Dumadimay iti ditinumon do kasundupanan sa. Imang sambayang ay tapinay ngabi, do kahubukan ko am Diyaso ngabi, at tayo mo na dali di kiningan, itama tabakas. Zan ng kabantugan ningan daw. Montok kabasian da ko. Di kabasian da stavia si Ecclesia tabituada. Pavihiyon sa idumbangan miyampay kaandasan ititak ngabi, magawit do pahingasan sa lajul o Tuhan. Sumambayang do isikoy duduvonada do o hikozo do mamantang diti ngabi, papatak diti daydiyaw sa bagi do kosudong kozo. Montok di kapamasasan do sabiabi di pamugunan. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Tuhan miyampay Diyaso, Miyampay sunduan. poin sabato o ginabong ngabi Diyaso. Poin sabaton sa iting ngabi day di Tuhan. Kano manak, dako ba ng katahuadan ngabi day di Tuhan kiningan datoko. Katunod na matuhid na iti. Totoo tapot, do katunod otuhid iti kaladyaza, kapamasizanza. Tomoy mo idambonopo damanak diyaw do kapanang katahuadan ngabi oy Tuhan tama tabi itwa kiningan tabakas kozo aiso kapupuson maza di Kristus Tuhan sa maza do madihin do apat ngopod tadaw tanaw mantad takanon don tana pinakibituahan di sido maza do kapagkuasan daw ikoto do kotonudan sa do kapanogitan maza do mga humpatiw do sabi iting kaba di buhano tagazo kinoho hoyday minongya dagay do papatam di hinamo do gab moninduo moy do kosudong kozo do mamalamay di mistrium do Paska kosobong sa Canada do tovi no di di kalamazan Paska aiso kapupuson homingkano Sangovian di tasab ngabi, sangti ngabi, humazaw si koy di hozaw kapazan do kazano, miyampay ay so kapupuson mga zaw si koy. Obitua Tuhan kinainan. Do kakuasaan nga bisuda. Kawan ng tanan na panuro kabantugan. Kaza nilita kabastos. Azo sido inikot tidingan lutukan. Kaza nilita kabastos.
Atau kozo, atau abitwa ko ay Tuhan, itawut do sabi abi ko bituhan, itinapogi, do disono do abitwa ititak ngabi, sumambayang sikoy, maza do papasandot di spiritu nu do ditingabi, miaga bohobaw umato. Moy do ada dida itingabi, do montok dagay, di tinan, Omza di Tuhan Yesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman potobuso isido. Om nasaga kozo da suminuang doid ko undasan daw. Nagano isido da lauti o minanak do kapunang katahuadan ngabi. Pinangakib di om pinapatak di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabiabi ko om pangakan na diti. Tu itino itinan ko, ipatakon may montok Diyoso. Idlahan megadi untuk napongo imakan min susunod. Nano di sido isusaban o minsan po do minanak do kapunang katahuadan ngabi. Pinatak di sido i di mo kikiiyang ngabi daw mos bos. Onuo iti sabi abiko ang panginom naman taditi. Tu iti no isusaban di zako. Iza di batos kababago om aiso kapupuson. I patungon may montok Diyosu o montok tagumo. Montok di kapahiyangan do daw so ngabi. May na iti daid kan daman dogo. I katapatan tahom lati na katumbazan. Papabal sikoy do kinapatason mo kay Tuhan. Om papatahan do kinatungagan. Iso mikot kawagu. Itinapogi, damasos kay mamalamay di kaandaman di kinapatason om kinatungagan daw. Patakon sa diyaw oy Tuhan, iloti do posisyon o misasaban do kapomosisan. Manak do kapanang katahuadan ngabi. Do nikitan sa kay diyaw, do kapadan day dubangan no, o manampuan day diyaw. O huduk kozo, isikoy do sumambayang, do magi day ditinanom sa di Kristus. O timong sa kay nada day iso, maza di Espiritu tabitwa. Ondo mo, oy Tuhan Ecclesia no, paintongkop id potatongkop di pamagunan. O mavitono sa sido day di kapanuan do tahwad sa kaday. Songovian, miyampay Francis Pope Dagay, Om John Bishop Dagay, Om Sabiabi di Fada ngabi. Onda mo nagi ita pinay ngabi Dagay. Inong ako do idikahansanan di katungagan. Om Sabiabi inapatay id pasyanan no. Tay mo na isyoho din inabaw da vos no. Kasyanay Dagay Sabiabi sumambayang sikoy. Miyampay di hahangay tabitwa, Mary tinadikiningan. Sancti Joseph, Sabado Sido, miyampay di apostol tong bitwa, om sabiabi isangti inokpopon si ko diaw id po om pusti umulan ngabi, anus kanada di kabosyan, da dumadi do sampito mungkus ngabi di kapasusan sa lajul, o mangazo, o mampantog diaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, om miyampay disido, om id disido, oy kiningan tama tavakas. Idi kapisan di Espiritu tabitwa, sabi abi kabuntugan, om kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, aiso kapupuson. Amen. Dahil di pano di mamama si om naug, mazadak pangian pa yung kiningan, katama zikoy damabos. Namaza isuga obituano om na anu Bikot
Hizab luoy mano itana Niaga do inka Morino susuka Ako nagay otadaw diti Oloti sa rasa sanana Pagkabasa sikoy, oy Tuhan, sumambayang sikoy, damantan poti tikid tala, kotahod no, damanak, dapibabasan, itadaw nga vidagay. Damaza di sa kaday da kosyan no, paingabas ka na datomoy mo, damantad doso, pampain tampasi mantad sa biyabi ko susan ginabo. Damaza sikoy, paingandad, di kahansanan, nabitwahan, di koy katan, di mamamasiza. Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Kristus, iminabos na di apostol nga bino, pibabasan timpo non ko Diyaso, pibabasan ko takon ko Diyaso. Kada intong de doso nga bidagay, nga day di katumbasan di eklesia no, patahod no damanak, da sido da pibabasan, pisan, katanudan, miyampay hisab no. Imamamasi mamolinta, montok so hihinaid, ayso kapupuson. Amen. Ipibabasan di Tuhan, miyampay Diyaso, tamoy mo. O miyampay susuan Kano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di kinoingan Mongidu ko di doso nga bili di pamagunan O siyanay dagay Oy domba di kinoingan Mongidu ko di doso nga bili di pamagunan O siyanay dagay Oy domba di kinoingan Mongidu ko di doso nga bili di pamagunan Onway sikoy do pipapasan Intangay, domba na kiningan, intangay isido. Imong idu di doso nga di pamagunan. Obi tuan no, isontob oho de di makan min susadop di domba. Itinanam sa di Kristus, pagkabit lada toko, day kaposison sa lajul.
Ano sumambayang oy kiningan ipapanavaw takito do patitikid tuhon imikot doy diti pamagunan. Panavao o ginabang nga vidagay sumambayang sikoy miyampay di vinasi do graciano do tomoy mo sikinada do mamuso kozo nanunu ikasudong kapapon siko do id kaladyaan no guminabo diyaw id sa viabi inuhi. Mazadi Kristus Tuhan sa. Amen. Mikaw ko padanamot at tabinay ko ngavi. Muntok pipiyo kapayhan, dadon panbazangan. Kiva sambayang kayman katangaban miyampay papak kapanakan do kapohyangan daday tiid panambazangan Sancti Michael. Do ontok ko opadamonom tadaw buhan ko tohu. Tadaw kaduvo di timikot. Tumimpun da jam ko tu dong sadop. Tadaw tovi na kazana po nga ontok kaduvong padamapat tadaw buhan ko tohu. Ontok da tadaw ko tohu tumimpun jam kasizam dong sadop. Ontok tadaw nga video nakamoy. Tanudon no ikotulan kaladya pinatanto taiko SOP. Kanjo lamisa tadaw kalamazan ni Sancti Joseph do ontok ko opdam vahu tadaw buhan ko toho. Kontok do tadaw kapat dumonto iti do jam ko tu sadop do daiti id panambazangan Sancti Michael pinampang. Iho duvo kapayhan di tino di mamaguno do kapaligistahan hobi paguho mazada website do paroke. Kavasana do makiligista hobi paguho ito binay nga vi tumano da misa id St. Michael pinambang montok minggo dumonto o matutub da pitangat sadop da tadaw kohimo o kapakiswatan ngan. Pasambutan, painsakay kulita. Katimpun naman tadyam ko opdam duvo daw nga daw, dabay no. Gistom no da jam ko duvo tahungopod tahib tanga daw. Mantok kapayhan suvay. O kito, id website da paroki. Ingkakat ko no, mantok da balakat pamupusan. I Tuhan miyampay Diyoso. Tiduko ko no muntok sambayang balakat. Intong daid sontop di mamoho day diyaw ay Tuhan togo ko no itong amungkang. Panak no do kaposizon maza do tanavaw no aw miho opisok. Daid sontop di mamanaw di tinggahungong do kapatazon. Mabito no sontop na tampasi do kasyanan no mantan patitikid kalatan do dumimpot do di tavasi takavaskoso. Mazadi Kristus Tuhan sa. Amen. Kiningan tabakas mabalakat na Diyosu itama omitana om de spiritu tabitwa. Uzuno id pibabasan mga zo di Tuhan maza do kaposizon Diyosu. Dan ku ngawi,